base Efeso sahluko 4 verse 22 23 na 24 nebase Korinte besibili sahluko 5 verse 17 kubase Efeso 4 verse 22 23 24 maKorinte besibili sahluko 5 verse 17 Mulani umuntu lomdala uqinisa kuqala bese onakala ngetinkhanyoko tenkohliso. Ngicela sime lapho kancane. Umuntu lomdala lowonakala. Umuntu lomdala lowonakala. Lose onakala ngetinkhanyoko tenkohliso. Who is corrupted by evil desires. Likhona vele livesi lelithi uNkulunkulu utawusipha our desires, but kupossible ukuthi lama desires abe ngilala corrupted. uNkulunkulu uyasipha tifiso tenhlitiyo, kepha kuyenteka letifiso letinye lesingatiboni noma sithi khothela livesi nguleti lesitiyawunakele ngilele thambisana nemuntu lomdzala. Kuthiwa ke asimkhumule lomdzala ngoba sakhumula lomdzala nema desires ethu atawushintsha. Nema desires ethu atawushintsha. Ema desires ethu atawushintsha. Bukhona abantu labe ba natalitiya lingenashukela. Amen. Bakhona emkhathini wethu natal coffee lingenashukela. Uyathi bengifunge ngagomela ngathi awu ngeke ngiyikhona na into nayi. Kepha nyalo lo ngibona avele imnanzi litiya lelide eshukela. Kuthethe isikhashana kona ngiwangivuka likhofi lelibabako lingenashukela. But le passion lolokulalwa imini lokuthi shuga ngakukhumula wakhumuleka. Angukhumulanga ngemthandazo. Angizange ngokuqoka Jesu. No. But ngangena ku training yekuthi hamba wena lomlo lomnanzi lwashukela. Hamba wena lomlo lomnanzi lwashukela. Makuhamba lolwimi lolumnanzi lwashukela. Shukela wasuke etafuleni lami. Kunetinto leti corrupted letonakele leti tifiso tethu temuntu lomdzala lekumele sitikhumule noma betibonakala tivakala ngathi timcoka timnanzi tikahle, but uNkulunkulu uthi ngenxa yemsebenzi la wendile kithi we have to take it out. We have to. Lokhu ke yi-discipline, yi-training. Awukhoni ukukhahlela ngelunyawo kahle ube effective lungakatrainwa. Train. Makusuka lama desires lamadzala engohliso kutholakala lamasha ema desires. Liyachubeka livesi. Nendiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. Hey, laze labeka kamnanzi kakhulu. Nendiwe nibe basha ukunake sisekelo ukudwebele. Nendiwe nibe basha kuphi? Emoyeni nasengcondvweni. Yes, kakhulu class kuphi? Emoyeni. Nakuphi? Kuphi? Emoyeni nakuphi? Ngeke ngithi tshela makhelwane ngoba angathi wakhelene nabani.
emoyeni nasengcondvweni nendiwe nibe basha. 24. Yembathani umuntu lomusha lowadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Ukhumula lo mdzala bese wembatha lo njani lomusha lo wadalwa wafuta uNkulunkulu. Uyambona Genesis 1 uyabuya nyalo lokwentiwe ngeJesu ukuthi buyisela kuGenesis 1 asende bantu ngemfanekiso wethu basifute sekuthiwa ke nyalo asembathe lolufuto lwaNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Bese kumaKorinte 2 sahluko 5 verse 17. Ngakho ke nangabe umuntu akuKristu usidala lesisha imfa letindzala setendlulile konke sekwentiwe kwabakusha. Amen. Yeah. uNkulunkulu makende umsebenzi akende ihalf athi lokunye ukucedzele evikini lelitako lithi konke sekwendiwe kwabakusha. Konke sekwendiwe kwabakusha. New appetite, new passion. Netinto lezi ngitiqosha tinsha ngoba konke sekwendiwe kwabakusha. Konke sekwendiwe kwabakusha. Living up to who you are, sihloko sethu leso. Kuphila ezingeni lalo muntu lo nguye yena, lo muntu lomusha. Lo muntu lomusha. uNkulunkulu nekwati kwakhe nangenhlakanipho yakhe vele mawubuka angeke ukhule kahle ungakatholi la utawuphila khona. Simanga sithi umntwana makatalwa akathi nje angatalwa kusasa umbona athwala atkhwama aze ngisahamba manje ngizawufuna umsebenzi enhlangano. uNkulunkulu usikhombisa ukuthi umuntu kufuneka abe nenzawo la tawukhula develop khona. Kungikhana awuhamba noma ngabe benijahile ukuthi nibe nebantwana kumbe labali10 kepha ngeke enze nithandazele ukuthi Nkosi sicela nje ukuthi kulomnyaka njalo ngenyanga abe munye. Amen bompele. Expecting. So uNkulunkulu ngeke nithi makatalwa nje hayi azimthandazela kakhulu mbona inyanga iphela nive athi yemake uyabathi ha bayethuka yemake ngivethi bayachasha eBhunya after a month ngeke besenza seligema nalo lobunye edali lona uthi uyeBhunya uNkulunkulu uyivile imthandazo ubonile sifuna 10 but kukhula it's a process. Nasempilweni yakamoya you must chase your footsteps in the journey of growth. La utibeke khona ungathi utalwa lamuhla emoyeni kusasa ngiyanibingelela abazalwane egameni laJesu. uNkulunkulu ubeka umthwalo enhlitweni yami. Hawu nanga umuntu atalwa soyosebenza eBhunya. Tinikete sikhathi uphile ku environment letakuvumela ukuthi ukhule. Letakuvumela ukuthi ukhule. Ulunathe lubisi lwesigaba lokuso. Kuze utophila njengaloku unjalo. KuLuka 8 kunamavesi lamabili lesitawafunza nyalo ngicela kunicocela. Ungathini mangabe le emathuneni la uhle wenca khona ubone indvodza
lengcuno uyibone lamuhla iphela inyanga mawenza khona uyikhanza njalo inyanga lelandzelako ingcuno inyanga lelandzelako ingcuno ungacabangani ngalendvodza ucabanga ukuthi kunjani ngicela nikhulume bazalwane you are free today ukuthi ningakhuluma nikhulume nami kepha angiva sipoko bathi labanye sipoko angiva ingcondo injani bathi ingcondo ayikho akaphili kahle yeah uma ungakhanza ke indvodza idlatshani uyayikhanza lamhla idlatshani uyayikhanza evikini letako uyayikhanza eminyakeni lotako uyayikhanza nga-2025 uyayikhanza 2026 solo idlatshani ungathini ungathi hayi busekile yaze yaphumula embuphini ne ungathini mama kakule angiva ma ungathi ingomo ungathi nayo ingomo ningathini bazalwane angiva ke upossessed ngathi akaphili kahle yeah bonke lenikushoko kunenkulumo yokuthi vele akuphileki kahle kuphi engcondvweni konke kubuyela engcondvweni kunebantu abangithule engikhuluma ngabo baseBhayibhelini lakho lolo munye uLuke 8:26 lolo munye uDaniel sahluko 4 inkosi Nebukadneza lolo kuLuke bekahlala emathuneni angcuno amemeda indvodza ihlala emathuneni imemeda itisika bese kuba naNebukadnezari lo bekahlala esigangeni for 7 years umntwana ebantu afunza nje statement noma iphrase noma yini afunza nje ukuthi lizulu liyabusa 7 years so langa kwathi liyaphuma langa uyafundziswa ukuthi lizulu liyabusa wayifela itest yaNkulunkulu for 7 years so lehluleka nje kusho njalo ukuthi lizulu liyabusa solo athi makhuluma ngiyabusa kuthi ubuyele emuva athi uyavuka nami ngiyabusa kuthi ubuyele emuva until after 7 years wabuka edolo kwathiwa sewuphasile labantu abangithu naku lesiko fundzako lengicela siko lokutanginikisa lapha ngasekugcineni lendvodza leyaphila ingcuno nalendvodza leyaphila yadlatshani sifundza ukuthi emandla ekuphila kwemuntu asengcondweni yakhe hayi esimeni sakhe. The power to live is in the mind, not in your condition. Emandla ekuphila kwemuntu asengcondweni yakhe hayi esimeni sakhe. Leni baneng bantu bebenga lathuneni but bangahlanyi. Baneng bantu bebelusa tinkomo baye lesigangeni abashintshwanga kuye esigangeni. Labanye bebengce emathuneni abashintshwanga ukuthi basesimeni la kunemathuna khona azabe bashintshe. Why? Ngoba ingcondo yabo beyingakashintshi. La kulokha ke 8 ngifundzele verse 35 na Daniela 4 verse 34. Bantu baphuma sebayawubona lokwasekwendekile. Bathi beta kuJesu bakhanza lo muntu labene mademoni ahleli ngasetinyaweni taJesu.
embethe kahle. Lalela ke. Niyakhumbula sibeka ngcono. Nyalo sawunjani? Embethe kahle. Niyabona sikwembatha emtimbeni kusengcondweni. Mawungembatha engcondweni ngeke wembatha emtimbeni. Nangu sowugcokile. Kwesibili kuthiwani ngaye? Nemcondvo wakhe sewusangulukile. Nemcondo sewunjani bazalwane? Sewusangulukile. Sewusangulukile. Alisho ukuthi nemathuna sekude. Alisho ukuthi nemathuna bengasekho. Emathuna bekasola khona, but abengasaphile emathuneni. Kusho ukuthi akushintshanga the condition, kwashintsha the mind. Kwashintsha engcondweni yakhe. Daniel 4 verse 34. Ekugcineni kwaleso sikhathi mina neBukadnezari ngaphakamisela emehlo ami ngabheka ngasezulwini. Kukhanyelwa kwengqondo yami kwabuyiselwa kimi. Kwabuyiselwa ini? Kukhanyelwa kwengqondo. Niyeva alisho ukuthi wabuyiselwa ekhaya. Kwabuyiselwa kukhanyelwa kwengqondo. Emva kwekukhanyelwa kwengqondo wenta njani neBukadnezari? Wabuyela ekhaya. Kube neBukadnezari bamezama bamethwala bambamba ngemandla bayombeka embhedzeni bebayothi bayabuyela kusasa bakamkhanzi leni ngoba ingqondo beyingekho embhedzeni. Ingqondo beyingekho embhedzeni. Ngiko bebangeke bambophele la ingqondo ingekho khona. The mind, ingqondo beyisilwane. Nasi ke simanga lesikhulu ukuthi kulesikhathi bebaphila ngaso labantu lona lophila lemathuneni angcono. Ake sesikwathatha 5 months noma umnyaka angcono. Bekangahle embatha bebangamikisi tingubo ebusika. Busika bebuphelela kuye. Hawu mina enkosi yami ebusika. Busika bebuphelela kuye. Abekuphe mandle kuphile emakhateni angama affect. Bekangekho kwembatheni bekasengcondweni. Ingqondo lebeyingekho beyiphila not because of the condition but beyiphila ngenxa yokuthi i-connected somewhere. neBukadnezari nyalo noma singahamba siyozama kudla tshani ngeke bungenteka uhlande vele. I'm sorry to say bungenteka uhlande angeke nje buzebehle. Ubone inkomo tidla ukukhutona la celeni tidla usuthatha liphalishi unika inkomo ikhwesh wena uthatha liphalishi uyadla tshani awubudli leni ingqondo. neBukadnezari udla tshani babathe baletha titshulo phela inkosi lomuntu babathe baletha titshulo baletha tinatho letimnanzi athi nje ngembumulo abuyele etshanini. Why? The mind was not tuned to the food. Emakhata sithwathwa saphelela kuNebukadnezar, but he was able to survive severe condition because of the mind. Because of the mind. Ake ngigcine nga Isaiah sahluko 26 verse number 3. Wena simakathe lo timiselako ngawe uyamlondoloda umuphe kuthula nenhlala kahle ngobe abeke lithemba lakhe kuwe. Yes. Loyo lonjani lo timiselako. Ake sisebenzise nalesingisi. You will keep in perfect peace him who's what?
Yes, class, come along, class. Him whose mind is steadfast, not him whose condition is well. Alisho ukuthi umuntu simo sakhe lesikahle utoba nekuthula. Alisho ukuthi umuntu tindvo takhe letihamba kahle utoba kahle utoba nekuthula. Kungenteka simo sibe kahle but ingcondo ikabi kahle. Nasi ke sephetho salendzaba. Lo muntu lomusha liBhayibheli lithi asimembathe lisho imicabango lemisha lehambisana nalokutalwa kwethu kabusha. Kunebantu labang-3 labafuna kusebenta kule ngcondvo yakho. Wekucala uNkulunkulu, wesibili nguwe, wesithathu nguSathane. Bonke-3 labantu batibonakalisa engcondvweni yakho. Ake silalele nayihamela kwasho lomnye lenye inciko yathi kwakhala ihamela. Kwendekani empilweni yakho, kwendekani engcondweni yakho. Onke malanga the devil hammers your mind with lies. Sathane unehamela onke malanga. Futhi angifuni ukuthi utiyenge uhambe uthi ngiyathandaza ngiyayicitha le hamela yaSathane. Ayicithwa ngokuthandaza. Sathane ushaya lolubonza la engcondvweni emcabangweni wakho, alushaye onke malanga, ushaya ngemanga. Ufuna ukholwe ngemanga. Mangabe uvela omunye ahlabelela weva bavuma wabona bajayiva, uthi wena uyahlabela ubone badlata ingalo babuka phasi, athi Sathane ukhona into ohlabela njengawubuka. Uyabona wena ufana nabantu, kusho ukuthi awukwati. Uthi uyaphuma uyahamba uyakulabanye uthi uyahlabela nakhona, bathi hawu yebonini saze savelelwa. Sathane ukoleka bofakazi labatawushaya lemicabango yakho ngemanga, nawe uze ufike la uvuma khona uthi vele angikwati. Ngesikhathi enda njalo la lolubonza, amen bomake kwathi angikhulume ngibhekise kini bomake, uthi uyapheka kushe, uthi uyapheka kushe, uthi uyapheka kushe, ugcina uthi ya vele ngiyaphasa ukuthi kuyehluleka. Kumbe ngibabe ube bathe uya ayina ashe emabhuluko noma emasheti, ube base uya ayina uze ugcine uvuma ukuthi ngisehluleki. Ube bathe uyafunza kube ngathi kuphike kuhlangana nje bo 1+1 iphuma 10 kuwe. Labanye basho baze bakhulume bakuhleke bathi la akunalutho la. Uthi ushona ngala ukhanze labanye bathi ngicela ungibalele Nkosi yami, ingqondo yakho iyachachadela lapho. Akuzibakutshelile abanye ukuthi awukwati. Ube bathi oh hayi ngi20 kanti ngi10. Vele utawuhambe uthola bufakazi lobuthi awukwati. Why? Sathane ubhizi ngehamela ushaya lubonza lwekucabanga kwakho. Ushaya lubonza lwekucabanga kwakho.
onke malanga bazalwane ukhalelwa ihamela. Ukhalelwa ihamela. Angikwathi sewutemukele umuntu lonjani nje longikhuluma ngoba ihamela seyiwisela ubonza lokuthi icabanga kahle. Lo munye sowunemaphelekece afuna umsebenzi sewuvela uvumile ukuthi hawu imisebenzi yabo zibanibani akusiyo yami. Kukhona la sewuhambe kwaphela petrol kwaphela ticathulo solo uhamba sitha sesithi uyabona ke kude vele lokutawulu. Waze wavuma kuhlala phansi lubonza lokuthi I can do it luwile. Lokuhle makuthiwa ke renew awumfunze ke lo verse 23 la kubase first uthi 10 uthi 10 Nendiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. Nendiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. Hayi esimeni leni kuso. Hayi kuthi isimo sishintshe. Kulungile bazalwane, hambani ngoba sigcotshwe ngekugcotshwa uNkulunkulu nekungafanani. Hambani la kuthiwa khona simo sakho siyashintsha lamhla. Kepha ngicela ukukutshela simo saNebukadnezar asishintshanga kwashintsha ingqondo yakhe. Simo semuntu bekahlala emathuneni asishintshanga, awashintshanga emathuna, kwashintsha ingqondo yakhe. Kwathi makushintsha ingqondo yakhe wakhona kuphila. Uyathi ingqondo yakho mayishintshwa ngelive laNkulunkulu esikhundleni sekuthi uvumele ingqondo yakho ibe le ground lehamela yaSathane. Thatha live laNkulunkulu shaya akube ihamela yakho live laNkulunkulu. Onke malanga shaya ngelive laNkulunkulu. Onke malanga ayikhali ihamela utentele wena uthi khona lekumele ukuthi kuphume kuwe la engcondvweni yami hayi kulesimo sami. Never pray your condition, work on your mind. Work on your mind. Timo ngeke tiphele bazalwane. Mawuphuma kulesi simo utawungena kunasi. Makwenza lesi kutawuvela nasi. Uyabona uNkulunkulu usiphile kuphila. Uyabona ebusika awuphiliswa ukuthi lo busika balonyaka beyashisa. Uphiliswa kucabanga ukuthi lokubanza kangaka ngembatheni. uNkulunkulu akasiphe kusango luka ukuthi kulomhlaba kunetindo longeke utigucule. Lokuthi ngumzalwane ngeke uapply lamhla uthola umsebenzi kusasa. But your mind can survive even in the heat wave yekubada umsebenzi. Noma ngabe umsebenzi awubonakali tindo atilungi atihlangani ungaphila. Lamadvodza laphila etimeni letimatima ngemandla engcondvo. Kusho ukuthi nawe ngemandla emcabango lobuya evini laNkulunkulu ungaphila noma simo sinjani. Ungaphila noma abantu bathini. Ungaphila noma ngabe kwendekani. Ngikhumbula ke livesi likhuluma ngaJesu ukuthi Jesu akazange walinaka lihlazo ngoba bekabuke umvuzo. Lihlazo lebuye siphambanweni Jesu akazange alibuka. Nami ngiyatithandazela njengaloku nawe ngikuthandazela ukuthi kwangathi uNkulunkulu angakubusisa ugcine netinhlamba ungativa. Utshelwe ngilabanye lebe uhamba nabo wathi ha uyamiyekela uyeva kwethuka kangaka. Uthi uyatangeva. Nisangive bazalwane. Lokuva yonke inhlamba kusho ukuthi usaconnected. Ake sengibekise ukuthi ukuchamuka lishayina la liyangena. Liyangena litala ngaphambili. Bese uthi suka wena lingenta njani? Lingachubeka. Why? Alimuva suka wena. Awubekini lo umcondo bewukhona kuKristu. Labathi mabambuka bathi isigebengu lesi wababuka nje.
bathi ake thwale siphambana yofa njengesigebengu lesikhulu. Wababuka nje wathatha siphambana wathi oh ngiyadada ngisitho sigebengu angibeva ukuthi bathini. Wahamba waye esiphambanweni. Walenga emkhathini waletinye igebengu bambuka labanye baze bamkhweshela bambalekela baze ha sigebengu lesikhulu buka baze bambeka emkhathini. Wababuka nje. Wangasho ukuthi babe prove yourself today. Kuthi angisiko lokulaba kushoko. Why bekalishayina lelizulu. Ngiyathandaza ukuthi avuke emashayina elizulu Nkosi yami emhlabeni. Laba tawuthi bethukwa bangethuki ngoba abeva inhlamba. Bona bayabusisa ngicela sisukumeni bathandekayo. Amen. Thank you Jesus. Babe longcwele ngiyacela ukuthi ngamoya wakho babe osiphe kwembuleleka kukhanyiseleka kumuntu wethu lomusha kuze sitoba established kuleli qiniso engcondvweni yethu that the truth may sink ngekuthi thine sibobani kuze kuthi kulamahlane lekungenteka sikuwo nema seasons lamanye langasi favorable masifika kuwo sikhone kuphila ngenxa yekuthi we are renewed in our mind. Hayi ngoba tindo tiyagucuka emaceleni kwethu kepha ngoba ingcondo yethu ime yatinda eqinisweni la Jesu. Ebutheni baleli viki Inkosi kungenteka kunethi inhlamba kunemagama latawuchamuka acondzene nebantwana bakho Nkosi. Le ngcondo lensha ngiyacela ukuthi ibonakalise Jesu baze bamangale ukuthi lona bengithi ngiyamethuka ngathi akangiva. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngiyacela Nkosi uside sikubonakalise bukhona bakho nemsebenzi lomuhle ngekusebenza kwamalo engcwele. uNkulunkulu anibusise ukuhambeni kwenu ebutheni beliviki abusise imisebenzi yetandlateni. uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe kini. uNkulunkulu akuphe impumelelo. Tifiso takho letinsha njengemuntu lomusha longuye atende afake itick athi uNkulunkulu sekuphasile. uNkulunkulu akabonakalise bukhona bakhe njengalokwendile lamuhla. Abonakalise ukuthi likusasa lakho lisecured ngekuthi umbone lamhla kuthi nembala ukhona uNkulunkulu. Asimnikete lithumo uNkulunkulu wethu lophilako. Oh yes Jesus. Thank you Lord. Amen.